Ngapediang sobha bat ai khuble ya phi iwei iba pe ya kanika video sai sinpat ngin ya pe ya ka report ka badai menta ka artrik jalew arhajar arphau katkum ka report napo katanat ka koj ka khya jongka sarkar India layathu ba kibru kibayo ya kanika jingpang coronavirus hapo ka arpsau kanta kidon kumba prahajar shispa nyaphuai ngut kibla khatno arspa saungut bat kibla koj lai hajar hanyospa prangut hapro kawai kari India te kidon kumba pratli kichala kibla palat yakasan hajar ngut hakajing syakta jong uni coronavirus bat kita kichala kilong kumni harum Maharashtra hanyopho hajar khatlai ngut Tamil Nadu arphulai hajar sauspa khandapsan ngut Delhi arpho hajar praspa laipsau Gujarat khatnyau hajar arspa Rajasthan prahajar khandaispa prapho Uttar Pradesh prahajar hanyopsan Madhya Pradesh prahajar arspa prapulai West Bengal san hajar hanyospa hanyopho arngot te khandiat nginya phai shaki katto kanne kichala kiba hap hapo North East India napo North East India ka Assam kadai kachala kabla syakta alcur haune coronavirus haba kibriu kibayo yakane ka jingpang baro kilong 6000 sanspa khatlai ngot kenthop ya arp prangot kibrang syo thamai menta kasngi Tripura sauspa sauphendrungot kenthop arphlai ngot kibrang syo thamai Manipur prapsan ngot Nagaland saupkhandai ngot Meghalaya baro arpo prangot iwai blak khat khat arngot ki blak koj bat ki basa menta hapdeng ka jingsha sumar kilong khat sangot Arunachal Pradesh arpnyongot kenthop ya sangot ki brang syo thamai menta kasngi Sikkim iwai te habangi phai pat sakajala Mizoram hakine kisngi ki blak dep kadang lait Naka Jylla ta jong une COVID-19 Henry katkum ka report ka ba menta kasngi kidon kemba khat arngut kibrang syo thamai yakani ka jingpang napo kachala Mizoram bat ladangi khenlang bat itu iwei ibla koj menta napo kachala Mizoram kilakot saka khat laingot ti kachala Mizoram menta kamyo shu yakachala kabla lai Naka Jylla ta jong une coronavirus ti ladangi khenlang baro kibriu kibayo yakani ka jingpang napo kijala bat kidawlanong kibahap hapo kori India menta kilakot saka shilak khandai po prahajar henyospa henrungut kibla khatno san hajar sanspa khandai po prangut kibla koj khandai san hajar sanspa arpnyongut bat kibrang don menta hapdeng ka jingsha sumar lane aktif kis kidon kemba khandai punyo hajar sanspa prapwaingut tika India menta kelawan hak kerdan kabah nyau hakajing syakta jong uni COVID-19 habaya nujor bat kiwai kiri kibadon hakaleng jongka perthai te kikatu kanne kiri kiba marjan bat kari India kibla syakta haune COVID-19 kilong kumni harum napo Bangladesh saupunyo hajar shispa sanphulai ngot Pakistan hinyau punriu hajar laispa khandai pu prangut Nepal 6000 sanspa hinyau pu arngut Bhutan sauphlai ngot bat baro kibriu kibayo yakani ka jingpang hapro shitulup ka perthai kidon kemba hendrup huwailak saupho hajar khandai spa laip saungot kibla khlatno lailak nyophlai hajar sanspa saupo prangot kibla koj arp khandai lak laipo hajar hendruspa prapo arngot bat kibrang syo thamai tang hapo ka arp sau kanta na baro kiri kibadon hakaleng jongka perthai kilong shilak khat prahajar hendruspa khat khandai ngut dikane kadai ka report napo ka World Health Organization kabla update menta ka artrik jalew arhajar arphau ditangkine lada phile Instagram sngob haban follow yanga hapo Instagram bat ngansa follow bag epi khublai shibun